Ibani pada matom da yawani mungsida. Matom da ni nuba ima ipalo na sole. BP patient, BP stroke to rabang ni. Masano bichaya ni gatani kagda ngari bande. Imong sige awat pa si kanana mendo no. Imong sida magi awat pa karina mendo no. Imong sige yung buran hoy dore bani sola ba ima ipagi chay su hoy dore bani matamamada. Macha sige dai ta puna magpu dore bani. E koy din ningon ni machini ay di kayam toy na laga imaw kya sapo lay bangam gani. Pura sida addicted oy ba ay ipagum ba kaya malay. Ay gumba machay kaya mana chay na kasi pang na ba. Sigumba rehab center na uneducated oy ba mina run to ba. Rehab center na run to ba matamda karamba rules and regulation follow to gani. Rehabilitation center na addicted oy ba mi ma ihana na changang panimita po ba ay ba siya ay yam na chumde na ba kuding mak na ba si masi punamak masi bichar to biyo. Rehab ta tamba addicted amada counseling piraga nishado kauna na ba wari watai saraga themaga mabung ning pelalaga harauraga chinjak afaba na mahutsin gadabani moidi rehab ta pusaliba mi do moido saraba addict oirabani kangna ngangna ba yade na puri ba magi video footage goida Siraba madungda hospital da taraga layramani moina pugalaga Nambolgi private hospital amada moina police station da pau piraga moi masen wari se loinaraba matungda ai koida numidang pung tara dagina tara matoi paksai gi manungda mari phone tawrakpani family ga yaba yawduna moina hospital da pugalaga hospital da doctor na aibada di hospital yawrakpada mihun sudre mihun hondre siraga porakpani ai magi body da leriba magi maning da kalakta leriba dakfam dugi photo mayam da flash tora di yengba ngamoye